Realno ne znači mnogo, ali ne navijam. Dođe bata, štuke bi žena. Da, aj šatimo ovdje. Kao kraba, ovako se vrti. Ja sam šivno znao što je a kažem kao pošto potoča, ali više nije tamo. Mislim kao neke škole i to, ali oni sam... Što pokuša sa nama da se... Nemoj. Dođe družen na džici po Jajkom i Petkom. Idemo s bocom. Znači, brate, krenemo da budemo flag i svi Akimuro, brate, i to je to. Tamo gore. Pogledaj kožu u gradu. Samo gore nešto. Ima ništa nije jasno, dajem priču. Ima neke žurke, brate, požar u gradu. I ovaj mali kad se napije, hoće budati. Radi ga na Hajdu Peljika. A, za sebe evo, brate, crvena jabuka. Nema ovdje nisam. Nema jabuka. Vesti onda. Mi jebit ću. Nemam pojma. On isparava tamo. I koliko ima? Nema tapanja, nema tapanja. Šef, koliko izgleda šef? Šef, to je šef. To je to, ti si 10 ti postavio u džep, lagano. Kako si ti? Jebi ga sada, jebi ga. Ti si bio pored. I onda u drugom svjetskom ratu. Ovdje igramo riziko, šta najmo? Ušli Bugari u Beogradu. Što je ono, oni su iz nekog sela. Ko? Ja sam bio vamo. Sneli notac, Ja sam bio vamo. tamo ono, Nemci kad su A mi se kladili na njega, da. Izvadio nas u posljednjem trenutku, bilo zajebano. Da, imamo klip. Nastavi. Izbrči. I brate mi kao šta da radimo sad, a znali smo da, u stvari nismo bili sigurni, vidjeli smo da se kupuju ti šancevi. Ali ne znam šta tu fake, šta je real. I lik dolazi i pošto smo... To je kića, to je kića. Šta radiš? Šta radiš? Utvori. Sliči jaka. Ja sleširo, brate, Six Fest. Ajde.
Ima operaciju Nemo, ja ću povrediti toliko, tako da ono. I gledao sam po netu, ima dosta ljudi koji se bave kvalitetnim sportima, koji su robio džicu, ono boks, tu da dobijaš udarcu u glavu, ništa nije znači. To je jedino nešto, ono, makro mi se desi, ono, završen palac u opu ili nešto, ali to je druga priča. I vidio si imao one kontaktne sočiva kao zaštitno, za to može se stavi ono, kvalitetni sport, pa ću vratno to. Pa da. Tako da ja se nadam u maksimum za 2 mjeseca vraćam na džicu, baš ono prispim i ja, baš mi se trenira. I sad sam ovo uzeo kao zamjer, danas sam krenuo, zanimljiv je sport. Da, zanimljiv sport. A ja ideš u svoju školu? Da, medicinu te krenuo. Iskreno, sviđa mi se jako. Baš je tehnično, kao džica, ne izgleda tehnično. Ne znam da ja sam. Da, spratio malo. Ne, nikad obavio sam negde random u Kazani pre par godina s nekim likom koji je bio drugi u Srbiji i kao ja nisam slabo. Da, lik sam ovako. Da, ne možeš ništa. Ne, Držimo se, krene obara i ja bežim ispod stola ovako. Razumeš, držim ono ruku na stolu, ne može mi obori zato što mi je ruka, razumeš? Ali ako si u agresivnoj poziciji, ako na njegovoj strani, vidiš kao sad, kad je on već prešao polovinu, onda smije da legneš sa rukom, znači koristiš cijelo tijelo, ali ne smiješ, ako gubiš u poziciji, ne smiješ to da radiš, zato što, jer kao blade i ruka, ono to se zove kao bong block. Da, brate, pričao sam, rekao mi radi. Rekao mi Porasli čuna, to mi porasli čuna. Mislim, možda ti radi s mostom. Da, se pitaj. Kad dođem tetak, ne slavite sam. Da. Ali ko baciš ti? Ovo se dobro. Inače, ovo ti je flag. Kijeva tvoje tu. Možda bez štiva. Od svih sam skupio koga odgovornih način. Što si rekao, čekaj? Ne. Jebemo mater. Moraš još da naučiš. I sad pustio. Ali polako, da nemoj da pucala. Aj dođe, ajde da pokušam. Neće, polaj, specijalac. Vidiš da menja stvari ovaj što se stavlja. Specijalac. Pet. Ne voli, pet. Uja. On sebi računa. A ne daje sve od sebe. Kako je zahranjila. Moraš da daš sve od sebe. Sve? Aj. Što mi već ti... Ne bi otišao. A njegov je a njegov je uvijek ovako, ne? Drži. Nekako je, znaš, ovo ovdje kad vidim, nije bi dobro, brate. Evo, najravnije. Samo što treba se odrotiram. Ja držim ravnije. Evo da to ti slijedi u pičku. Evo, oni glasno tu negdje jedna.
Ali ja... Ne, ti si trkao, sjeća se na početku. Dođeš kao leto, polako. I sjeća se kad smo mi došli, brate, bio neki hostel, nije bilo njih, sam morao na drugi sprat, da popeljem nekakav visina, ajde, vi ste smiješni. Zato je popel pozoru. Dobro, nije to samo zbog brojeva. I kaže ti ono, sljedeći dan, ono možda kažeš u 4 ujutru, na planje kad se spremno spremno. Dole šikna, gore šikna, glava, put, brate, vodite me u pomoć, nije dobro, zovite mamu, zovite Zuju. I brate, pojavlja se Daj sve što imaš malo, evo pa ne pobjede na to. Malo,